сіздерге қызық болот болуш керек. Тоголок колунда эмне менен Анжелика бетин сүртүп жатат деп. Раз и два. Кирпиктерим өстүрүлбөгөн кезде мен май менен эле бат эле алып койчумун макияжды. Эми болсо мына ушундай өзгөчө бир сонун кокон, өзгөчө бир сонун жибек куртунун үйү, мына ушул үйү менен колдонуп бетимди тазалап жатамын. Бул өзгөчө сонун нерсени мен Мальдивадан алгам. Аябай көп буйрутма менен мен келе жатканда сторис бөлүмүнөн башка айымдар дагы заказ кылышкан болчу. Колдонуп жатышат. Кимде ким керек болсо кичине чыдап туруңуздар, бир айдан кийин мен өзүмдүн бьюти борборум ачылат. Ошол жакта сонун нерселердин бардыгы болот. Эртеден кечке ушул нерсени күтөм. Өзгөчө боенгондо качан бетимди ушул менен ватный дискке окшошкон жибек кездемеси, кокондун үйү, жибек куртунун үйү жана ошондой эле андан чыккан молочко жүзүмө келет деп. Себеп дегенде ушундай сонун процедура. Самонго окшошкону менен бул сүт. Кандай кутучада экенин азыр бираздан кийин көрсөтөм. Так вот, ухаживаю. Люблю я всякие такие необычные штуки. А бул менин эң жакшы көргөн текчем. Биодерма мицеллярка. Этот тоник мне очень нравится. Средний шрамик. Өзүм эле пилинг кылып алам үйдөн акырын. Кристинанын бардык чөптөн жасалган маскалары бар. Озузга маска коебуз. Сефоранын кээ бир маскалары мага жагат. Албетте андан кийин эртең менен көздүн астындагы шишиктерди ала турган өзүмдүн кыздарым менен талашып колдонгон нерселерибиз бар. Кстати, тоже Симониндин аябай сонун бир маскасы бар. Грузияда жүргөндө алгам. Жаңы эле колдонгон. Закрыла. Кайра бетиме сыйпап койдум. Анан атайын Кореядан мага Айдана Меденова курбум момдой сонун маска алып келип берген. Жемчуг маскасы экен. Айданка, спасибо огромное, до сих пор пользуюсь, смотри, еще сколько мне тут осталось. И любимые маски тоже от Pink. И, конечно, Шисейда. В общем, обожаю все эти маски, разные, черные, белые. Но, конечно, есть еще одна такая маска классная. Мне эту маску подарила Баян Максатовна. Классно увлажняет, кстати. Раз в неделю пользуюсь. Ну и сейчас будет ответ на самый популярный вопрос. Как я ухаживаю за своими волосами, покупаю шампуни разные, желательно вот постоянно одной фирмой не пользуюсь. Мне нравится L'Oréal, Wella. Это когда желтизна у меня появляется. Обязательно пользуюсь такой вот добавкой, шампунем. Кстати, маска тоже такого же темно-фиолетового цвета. Потом это идет питание. Это перед тем, как сушить.